Hakamiat Pratarik Ujiliu, Kibor Pulit East Khasi Hills, Kelapersyang Bandra Bat Ban Pinkan Riak Jibori ke Kong Bindas Im, Kabadang Syong Bat Tiak Syak Tengan Hapelau Additional Secretariat, Bandawan ke Suar Karjala, Banchna, Maramot Bat Penbahano Ik Surok Nongpo, Syumden Sunapur. Na kebenta ke Jingbet Jingbiang Jenggi Pai Bak Kibasyong, Hagishnong Kanikatan. Kakong Bindas Im, Kalakentat Mardor Ya Kani Kejing Terwa Jong Ki Pulit. Hakash Pauter Ujaliu kinong yalam jangga sengkun nyautrap National Awakening Movement knam lingbau ba Thomas Pasa President ulatho da kashiti kum ka report chu Additional Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed ya kajing persyang jong ki pulit bandra ajubori kini kolong kami Shaki Jaka Sumar. Ubat Thomas Pasa ulai thu akinong tho kubor bakani kajing persyang jong ki pulit bandra ajubori kini kolong kami kala penting pensiri ki pai ba babon balang. Ulo ongru kapin isyai kedar bagi pulit kejala kedang duna kajing tibet banwan ra ikjing singan hapedeng kinong syong syong kejala. Kalian kajongi ngira kajing thui kedai bani kendo yau chief secretary hindai yumda na po sarunta kun sabar ti ngira wani kendo no additional CS tiga ngira awan airu kawai ke city sai DGP te kani ke city ka baknya bat kani ke jumani kendo kajongi yang additional CS kadai be halor katu ka jingjia ka phat jan mi dang ti ka jaka wasa kan wi long kume jo jadi kajongi ye kumbang lai hi na ki video na ki clips ki ba borok pai ma lagi kapau bam internet ya tu kom le jong ki bor pada dari tempat yang ai kan tambe na kale jong SP dan kale nga jong nilai keren badi additional chief secretary nilai kom i ba haka bukti hi haka di sisa ki tenat kulit kidan kami ka jingkersan di sini jong pai ba kang bakin la menteri kamba ini katu ka jingjia tu sini ka lesi kan kempau ba ka traffic ka di police department kam terikam bat lesi kan penduk jingsania hakmat jo pai ba ya ka police department kena kalian menjungi ngira ai jumut ludak ka jingho ba ila krendu ba kenang ba ki pai ba jingsania ya ka police department nomor ndi barok ya wasnio dan kat tu kat nengut di ba penbun nam ya gi babun balang te nak bentar ka jinga ibet te dongti nak kalian kajongi ya bu ka jingdawa ba government ka dai ban kendria no ya USP mentah kanang ba kipai ba sanya ba biang dah ka diga sarkar nomor lada ka government kampung kerja ya USP wat hadin ka tu ka jingjia ka prater kan pa government ka support te kini jinglia tit kabam bah kata pada kaji siapa ba dan kalian jong additional chief secretary ulai jengtip ba ya katu jeng aji ko jongi itu simru ya report na DGP bat kinsa le ya kan jadi kini dinti mana kalian government kan le ya kalau kali nomor ba kali ke situ kali kalau kata ka jeng le itu spi kumbar apa wi ka pa bai ba la so mo dia lada ibor juga anti ki ya kene kalenti haka jumbu ai kin ya chum cheneng wan ra ya ka ta kalon o dan le si ki ba boli kana samla jumi kenya ka jing khut no no kam dei su kan no ka jing se jing kam dei su ka policing ne ka dei khut mo haka jing sne ko joki na ka le ka jumi problem mai ke le bat nimla ban len ha kini ki kringet sinam di ba adam ila yo i ba ya kata ka jing pun kam bakla di bor kulit ya ka bor ka joki lada ka dei ku mela di pun ka por ko lada ka dei ya kejujur juga, sih aku mulai, lada kadai kaji saktur gas di dukan jogeri pak ba angni apa jen di office, dan ini kui jenjang nilai kinong hikai ibu beli masa sak kong gas sak bom, di kani karawan rak kata keren, bau kulit ulap ni kat nomor, tapi ni logo bersih wah, kita semua government pada bahkan telah kampungnya kini bentar. Nah kalian kan juga nak kapor, si kapor nak omang, nak buat jukli government. Sanu kadon kataka Police Accountability Commission. Hi, hau arja hadi kajuan juga mengenai Police Act. Ketuka ain kan apa saya kena, bah aku lain benar. Juga kajuan juga mereka ain government kali berkonstitusi dengan Police Accountability Commission.
Kaya commission kan pek ya kan cilik humur ya kan jinton dan kapal humur dan kubur ai dia joki kulit ya kan buat joki kan ada haduk mentap ada yang ini ba ya si kamdon ada ka jisi siapa ada yang kasonda apa kudi akan jisi siapa ba accountability kan baik siapa government baik maka di government ga ba bus besar yang ini kerja lagu joki ke joki klik juga klik kada di government